Kasihnya ayah. Tak payah sengit mulut. This is week 6 of Talk to My Manager. Saya berasa sangat happy yang saya sampai ke tahap ini. Tapi mungkin hari ni ada 1 atau 2 penyingkiran. So itu saya risau. Tapi I'm just gonna try my best. Lepas tu kakak Mimi will be there. So saya perform lagu, angkat lagu dia. So touch-wood. Tapi insyaAllah lah. Memang nak bawa lagu ni sebab this is kind of my forte. Sebab macam go dengan kami rappers tu, I dapat top 2 sebab tu memang genre I. Dia macam rapping juga, so dia sesuai lah, tapi konsep lain. Sakit telinga sangat, macam ada benda cocok. Lepas tu saya memang flu cough, so macam everything was so bad. Tapi tak apalah, saya dah sihat sikit. Ya ayah, surga tertinggi. Bagunya ayah menangisnya, JB. Aduh, kasih saya ayah. JB ayah okey? Cikgu dah buat kasut dah. Mama, kasihnya ibu dan ayah, JB. Kasihnya ibu. Kasihnya ayah. Membawa ke surga. JB. JB dah pakai kasut dah. Ini pakai kasut ni. Berpeluk. Inilah anak bapa. JB, are you okay? Whatever you want to wish for you, Amara. You just wish for today. It's last forever. Your doa not only for today but forever. 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 JB, are you okay? You are not dead of love. JB okey je. Mama tu okey tak? Mama okey. Tak, masalah nak bagi pakai baju cikgu saja. Tak pakai baju dia. JB, saya bakal sebelin supaya Kejolobu. berapa hari 3 takai tak? Tak, makin patah berakai. Kasihnya ayah. Tak payah sengit mulut. Tak payah cikgu. Cuba dia. Yang pernah. Sudah. 3, 4. Kasihnya ayah membawa ke surga. Kasihnya anakku membahagiakan aku. Tapi Datuk Fazli dia nak Chinese look kan? Saya tak baca Chinese look saya. Lu kong Chinese oh? Ya kong? Mentak ah. Mentak ke? Kalau kau hosek kalau kau sifu mana saya? Dia dah sering ya? Kalau mau. Masa tu kan cuti ramai-ramai. Oh tak boleh. Jangan. Faham. Tadi saya dah tanya semua artis-artis. Saya tanya, kalau you have a day to swap with your manager, you nak swap masa apa? Semua jawab Pak Azad. Sumpah! Semua jawab Pak Azad. I kata kenapa diorang kata friendly lah, hairbok lah, best lah. Diorang akan menyesal. Dan lagi tu yang paling Diorang akan menyesal. yang paling utama adalah sebab saya boleh merealisasikan apa yang dia nak. Apa tadi? Merealisasikan? Merealisasikan. Apa tu? Mak kau pun sama tak cakap memang suka orang. Okey, saya nak swap dia Sama? dengan Cik B. Dia dah cakap Dato' Srivida dan Dato' Srivida. Cik B kata dia nak Pak Azad. Baguslah keswipan tu. Keswipan tu menjadilah tu. Artis awak? Nampak? Sambung tak? Kalau Angka nak swap artis, Angka nak swap siapa? Kami tak ada Cik B. Colour dah sama. Perangai lebih kurang sama. Swag pun sama. Swag pun sama. Album terbaru kami yang kita dari Tufat. Tufat. Tufat lah. T-O-O-P-H-A-T. Tufat. Tufat Johor. Tufat tu Kelantan lah. Kelantan. Hari ni kita dekat Talk to My Manager. Mana manager saya makan karipat kat luar. Siapa nak makan karipat boleh pergi ke luar. You pernah second class tak? Selalu. Kau tanya aku selalu. Second last. Sayang, I tersikir, I almost tersikir 2 kali. So, I tak pernah top 3 kecuali final, grand final. I almost terkeluar 2 kali.
Tapi sebabkan Cik Puan Salimah, Cik Puan Salimah use the golden card on me. Ini yang kata I tak nasi suka. lemak Mami Puff. So, I saw you hot. I almost keluar week 5 and week 2. Tapi I selalu bottom. I tak pernah atas. Baru grand finale baru atas. So, namanya jangan give up. Keep going. Never give up. Nah. I won't give up. Nah. Let me love you. Let me love you. Oh, kamera tu follow kepala saya lah. Apa? Takutlah saya kenas. Takut pula. Hello, alright, kita bertemu lagi bersama saya, Pabu. Tema kita minggu ni adalah duet. Jadi, kita dapat lagu Angkat daripada Mimi Fly. Konsep kita, sebab Amara dah cakap saya daripada awal, lagu Angkat ni memang dia dah lock sebelum titik MM lagi. So, dia nak rap full. Dia cakap macam tu. So, lagu Angkat ni rap dia tak banyak. So, kalau kita buat battle, duet, rap Amara dengan Mimi Fly ke ataupun Amara dengan siapa-siapa, so, bahagian dia akan sikit. So, saya punya idea, bahagian chorus tu kita bawa the original Angkat Kaki Shida. Alhamdulillah, semua jalan lancar. Choreo best gila. Ada stunt Amara buat juga. As usual dia nak buat stunt. Lepas tu preparation semua okay, Shida semua best okay. Cuma arrangement ni agak berbeza dan juga ada macam berbalas-balas lagu, bertukar-tukar lagu. So Kak Shida macam memerlukan sedikit guidance lah kot. Macam baru kan, kita pun short time. Tapi Alhamdulillah rehearsal semua mantap. Saya aim minggu ni, saya aim untuk kita back to the top. On top, buckle up. Kita akan kembali insyaAllah on top. Dia bukanlah down sangat. Dia down sebab dah tersingkir masuk balik tu. Tapi sebab dia terima je. Sebab dia tahu last week tu bukan dia. Genre bukan dia. Tarian bukan dia. So nyanyian pun bukan dia. So macam last week pun kita tengok lah, macam-macam perkara berlaku last minute kita tukar. So dia macam okay je lah. Dia dapat bottom tu kan. Cuma this week adalah genre dia. Memang lagu dia request dah lama. Dance pun saya bagi dia. Dia nak gini. Saya bagi semua. So tu yang dia semangat lah. Minggu ni okay je. Cuma semalam lepas full dress rehearsal tu macam Cikgu Syafi dia macam tukar sikit lah kita punya storyline tu, which is saya setuju dengan Cikgu Syafi. Sebab mula kita letak Shida kat belakang je. So bila tengok macam tak nampak duet sangat. So saya setuju, kita pun tukar. So dia stress sikit. Biasalah Amara kan, dia tukar sikit je dia dah stress. Tapi bila dah tukar-tukar tengok benda jadi lebih cantik, dia pun macam okay. So hari ni tengok mood dia pun okay. Easy peasy. Boom boom. Sudah tidak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Aku benci pada dirimu. Aku bosan pada dirimu. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Unwise, third eye, moonrise. Jangan
You ada that criteria to become a good rapper because of you punya budaya dan sebagainya. Tell you, aku so proud to see you. Bawa lagu yang Amara memang dah lama nak bawa since masuk TTFM ni. Lepas tu juri pula komen yang baik-baik atas usaha saya. Alhamdulillah. So oh my god, I'm gonna cry. Dia saya tak tahu tau. I'm like, saya dah di kehidupan saya like super excited. Getar tapi you have to go on. Amara, I am so proud of your progress. So proud. It's okay win or lose, but the learning process sangat-sangat important. So I love you, Amara. Please, kita belajar lagi, banyak lagi benda kita boleh buat. Keep on fighting. Perform in front of you. Aww, you did so good. I am the hair, the baju, the voice, the expression, Do more, okay? Don't stop, okay? Promise me you don't stop, okay? So proud. Hai, Assalamualaikum. Saya Syida Dandut. Saya nak ucapkan selamat kepada Pak Azad especially dan Ira, isteri yang bertukus lumus selama beberapa hari ini. Dan Amara perform sangat baik pada malam ni. Tak ada mistake dari segi tarian, dari segi suara dia, dari segi nyanyian dia, semua perfect. So, semoga Amara berjaya lagi next week dan terus berjaya dan pergi ke final. Hello, Assalamualaikum. I am Nick Shaf. I'm Shasha and we are Amara's choreographer. Amara, Syah nak cakap, I am so proud of you. You went through so much. You trained so hard. Betul. You gave your all. This week is one of the challenges yang paling susah sebab you kena duet dengan orang yang you tak pernah berduet yang menyanyi macam ni. Good job sebab go through the challenges lah. You jangan like fikir this is like your comfort zone lah. So memang every week tu memang akan ada challenge dia. And then good job sebab you dapat buat benda ni dengan very well tadi. And then also good job on your skill. Yes. Itu susah kan? Itu susah. She got it in 3 days. We taught her on Thursday, Friday, Saturday dia training. To get that and to rap and to sing and to berduet and I don't know lah. Thank you very much sebab bagi your all. Yeah. Very full out lah. You have a good team. You have a loving parents. You have a good manager. Korang semua sayang Amara. And we're so proud of you and your performance. Top 3. Dope. Congrats Amara. Congratulations for the standing ovation. Standing ovation daripada tiga-tiga judge. Okay, we're so proud of you. InsyaAllah, let's work harder. Love you. Like today, Amara punya week 6 is really really good. Dapat top 3. So semoga Ara dapat remain in top 3. And yeah, love from us RTV. And I'm really really proud of you. Since week 1, you improved so much. We're really really proud of you, especially when we know like how you going through all the process. So I really hope that you keep maintaining the energy and stay humble. You're a really strong girl, so please just keep in mind, keep going, and like don't ever give up. Know that we'll always be here to support you no matter what. Hopefully, Ana akan sampai ke final. Amin. Amin. Amara. Okay. It's hard work. Apa yang kita buat ni yang boleh bertahan sampai hari ni, it's not all fun and games lah. Kita kena kerja keras, kena tabah. Ya? Itu yang paling penting lah, hard work. Itu pentas ni tak boleh tipu. Kita nampak tu orang tu siap ke tak siap ke, dia juri tulang ke apa ke, all the best. Yang marah ke yang mau ikut macam tu? Tiba-tiba Allah suara putri. Pressure. Tidur pakai ni? I watch.
Kita dapat 3 standing ovation daripada Datuk AC, daripada Cik Puan Tiara Jacquelina dengan Cik Puan Sarimah. 3 standing ovation. Dia ada bagi nama baru Amara, iaitu Mega Fly. Of course, you guys are dilarang putus tau. Dilarang. You guys are forever going to be friends, okay? Remember, this is just a competition. After this, don't regret anything. Ratu, be honest you bila datang ke tahap ni, aku respect you tau. You are so powerful, okay? So this is just a normal competition, okay? After this TTMM, you guys ada banyak lagi nak kena buat. Okay, I feel so upset that Ratu tersingkir. Saya really tak expect ada penyingkiran this week. Tapi Ratu did so good in my opinion. Tapi tak ada rezeki dia kan. And this is adab pertandingan. So, I wish Ratu the best. I hope you do good in the future. It's not the end. You can dance, okay? You're doing so good, Ratu. I love you, okay? Jumpa korang next week. Assalamualaikum. Hi. Okay, to Amara, alhamdulillah kita berjaya. Amara berjaya sampai ke week 6, minggu ke-6. Ya, orang kata perjuangan harus diteruskan, suka duka. Seperti mana minggu yang ke-5 kita tahu Amara cabar diri dia untuk membawakan lagu yang di luar dia punya forte, iaitu dangdut kan. Alhamdulillah dia berada di bottom 3. Week before dia berada top 3. Lepas tu dia bottom 3. Sebenarnya macam like I always say, Amara dia join this competition, dia cakap, Mam, sebenarnya I tak kisah pun I bottom 3 ke, I kat mana-mana janji kalau boleh, kalau diizinkan I nak perform sampai ke final, insyaAllah. Amin, kita amin. Walaupun kita tahu Amara adalah contestant yang kedua termuda dalam TTMM 2 ini selepas Anggrek 9 tahun, Amara 13 tahun, dan ini pengalaman baru yang dipentas besar macam ni. Tapi kita tengok dia punya effort, I nampak kerja keras dia, banyak yang dia belajar. Alhamdulillah dia tak putus asa walaupun ada kata-kata netizen yang kurang senang. Dia mengambil benda tu dari segi orang kata negatif tu ditukar kepada positif. Sebab saya selalu cakap dengan Amara, apa pun orang cakap, setiap orang, setiap manusia ni kita pandang sisi baik mereka. Sebab saya selalu cakap kat anak saya, setiap orang, setiap manusia, tak kisah apa ke, siapa pun dia, orang cakap apa pun, you pandang orang itu, manusia itu sisi baik. Setiap orang tu saya percaya ada sisi baiknya. Dan saya selalu cakap Amara, you yakin setiap ketetapan keburukan itu insya-Allah Allah saja yang boleh balikkan menjadi ketetapan kebaikan di sisinya dengan izinnya. Sebagai contoh, I cakap dengan my daughter, you selalu walaupun minggu pertama, kedua, ketiga you berada bottom 3. But itulah ketetapan keburukan tu, kalau nak ditukar bila-bila masa, pop tiba-tiba kita pun tak expect dia dapat tiba-tiba top 3 kan. Itulah rezeki dan kita pun tak boleh nak kata kalau turun balik. Itulah ups and down. I selalu memberikan motivasi, orang kata-kata yang positif je kat dia. Walaupun kalau ada kata-kata, sebab benda kan benda baru, of course mula tu dia macam I dah cakap daripada awal sebelum Amara join TTM, anak mental you kena kuat. Itu je. Kalau you kata okay, go ahead. I bagi blessing lah, maksudnya mami go lah sayang kan. Satu je, I tak minta lain, benda lain boleh belajar kan, kita boleh belajar. Tapi di usia you begini, you nak masuk this competition yang besar bla bla bla,
Satu je Mam minta, mental you kena kuat anak. Kalau you kata yes, pergilah sayang, I cakap kan. So dia kata yes, I can Mam. Jadi apabila minggu yang keberapa minggu yang kedua ke, dia kena hentam teruk. I think minggu pertama dah kena lah. Minggu kedua yang paling teruk I rasa masa konggar sebab mic jatuh bla 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 lah kan. Dia kena pam. Dia nangis kan. Waktu dia nangis kan. So I cakap dengan dia, remember I cakap, I told you before, sebelum this competition, ingat tak Mam cakap apa? Ni kena kuat, tarik nafas. I bagilah kata-kata semangat. Benda ni akan berakhir. I cakap, you ambil benda tu sebagai you tukar kepada positif. Alhamdulillah sampai ke minggu ke-6 ni, insya-Allah. Kalau dia, I kata kalau you sedih, nangis je. Tak salah. Kena nangis, keluarkan. Tapi bangkit balik kan, maksudnya cepat-cepat. Jangan lama bawa emosi tu macam tu. So insya-Allah kita doakan Amara dan kawan-kawan, kakak-kakak, abang-abang dia lain terus semangat. Yang penting silaturahim tu lah. Kalau pertandingan bagi saya ada lah kan, ada yang stay, ada yang tidak dan sebagainya dan sebaliknya. Tapi ilmu yang dia dapat, pengalaman ilmu yang dia dapat dalam sepanjang journey dia dalam Talk to My Manager. So Mami doakan, I doakan Amara dan manajernya my husband Pak Azad sukses. Yang penting sihat, kena sihat tubuh badan, positivity always. InsyaAllah akan, orang kata segala usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Okay, kita semangat terus, positif terus. Okay, I love you so much anak.